Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rafael at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Madigayam ti agdarasudos numaminsan. Nang runa numay papain iti panangasawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rafael. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talagaan na pintas ni Samara, nanang. Kasanok nga ta maaram aya. Kat mapan mo pasyaran iji balay da Istrikto ka nung amin ni tatang na. Ado tinagsanod nga agar-aram kan kwa na. Kat natural laang itinaganak day ta, anak ko. Ngam no ipakitam seryoso ka, imposible adi nakakayat ni tatang na para iti anak na. Padasak tuman nga agpaiso ti mapanagaram. Ano sa kun noong tanak ni tatang na. Saan mo't siguro? Namin anumat amakat katungtong ko ni tatang na. Kat nasingpat mat. Ang mga nasingpat kada kayo, takursunada na kayo, nanang. Na, tila lablab bidamat. Awan kada kami dagitan arik na, tabakot kan lakay kami. Saan kami nakas kada kayaw? Ni nanang mat. Di lama ang away. Nukasta, kursunadam ni Samara? Uy nga rod. Ang problema no kasanok nga armain. Sapay na ungat ka ni tatang na. Amang ano sa ulaang ti tao day ta. Kung nangamin ni nanang, anasingpat ka numay. Kat addakan ka no kayat mong armain. Ay, agpakaduhak man kan ka. Ay, diyak kayat. Mabutangak. Si kalaangan timapan. Takrot ka gayam. O sige, no di na kayat akaduan, saklat tanti mapan. Anya ti masapol mo, baraw. Umay ko kumaarman ni Samara no mabalin tata. Sige, palubusan ka nga agaram. Ngam na oras na Diyak kayat amabayag ka dito'y balay. Tama kasi nga ka iti panaginana. Ay, sige tata. Ayos laang kanyak. Tinapatag, makasaritak ni Samara. Ala, uraya mo dito ni Samara, tainak ayaban. Naimbag amalem mo, ading Samara. Si kamat gayam manong Rafael, nakapasyar ka man? Kayat ko ti agaram ken ka, bareng adanam namak. Adalatakan ka manong, ngam ipakpakauna kung ti kinaistrikto ni tatang. Adalatakan ka no makaanos ka. Maanusak talaga, gaputa agayataken ka, ading. Uray ada na ituding nga oras ti panagsarita ta. Kasta talaga ni tatang. Kan kayat kumatan ti kasta apatakaran ni tatang. Dagiti ngamin daduma, di damat malagip ti agawi dan. Sa bagay, agpaiso day ta. Makadisturbo ma iti panaginanan no kasta. Kumusta nga iti panagaram mo? Ayos met nanang. Kat naungat ka diti ama ni Samara? Saan met nanang? Iso na lang tadda oras ti panakisarita ki ni Samara. Masapol at 30 minutes lang ka no. Tapno sa anak ang makadisturbo. Kat naibagamot laang ti marikriknam. Uy nanang, naibagak mo't Anya nga iti panagriknam. Kaya't nakangatamat. Diyak pa'y maibaga ita, nanang. Lukasta, napan mo inaram ni Samara? Wait, ngam 30 minutes lang ti panakisarita ken kwa na. Anya? Apay ka no? Isumat ti patakaran ni tatang na. Ay una yun. Di saan mo nga rod ang nakasarita ni Samara itinabayag? Naibagak mo't kit di ati riknak. Ay, padasam nga awisan nga agpasyar. Tapno makasaritam itinabaybayag. Ay, wan nga agpaisuan niya. Nanang, sino nga di balasang di tabalay da nanakora? Iso ni Ariana. Kaanak-anak ano. Naggapo ije Manila. Ay, isumat lagayam anapo daw, tanaggapo ije Manila. Dito'y samot kanon nga agnaod.
Nagsina ka no, dagiti dadakkel na. Kat addan bukod a pamilya tinaganak na. Isu nga agyanan kan ni Cora. Tabakat pat abalasang ni Cora. Dayta ti pagmadyan ti broken family. Kaasi dagiti anak. Agpayso dayta akinunam. Ni Ariana kano ti akin pagayatan adituyen nga agnaed. Tanaunget kano ti stepfather na. Isu adi na kaya ti makipagnaed iti inana. Kan uray kano ti stepmother na. Naunget mo't. Isu adi na mo't kaya ti makipagnaed iti ama na. Kaasi mo't nga rod ano kasta, nanang? Mabalin ka di nga awisan kang agpasyar, Samara. Saan akayat ni tatang asumurutak iti lalaki nga agpasyar? No saan ko pa'y akaayan-ayat? Sungbatan nak ngaminan, Tapno makapagpasyar ta. Agtutur ka kumapay, Rafael. Uray kat nabiit ka pa'y mat nga agararam kanya. Adda ka di mauray ko kan ka. Adda no lakit di ta makauray ka. Alang arod, agurayak, Samara. Rafael, mapan mo man isubli to'y biga o abinulod ko kan ninanam Cora. Ala, yagyong arod, nanang. Tabarang makitak man tay kaanakan na. Tamakyam-am mo akman. Kunak mano ni Samara ti kayat mo. Makyam-am mo aklang man, nanang. Takaaruba tayo lakit nga rod. Amang ano inton madamdama. Armamatan. Anya nga tangagpayso, no padasak nga armain. Amang ano nalaklaka nga armain. Ay, di ka man agar aramid dita. Ay, may salaang ati armag. Manong, anya ti masapul mo? Siyagam ni Rafael, ading. Kaaruba dak. Isublik ko maday ito'y binulod ni nanang ko abigao. Umunag ka pa'y Manong. Tagis istoryata pa'y. Ay, sige man nga rod, ading. Total, sanak mo't nga agdardaras. Sige, umay ka nga rod, Manong. Umunag ka. Ay, agyamanak. Agtugaw ka. Thank you. Ay, mabit lang tayalaan ka iti Diyos. Ay, saanin, ading. Agtugaw ka kit din. Tagis istoryata laeng. Sana bale, nabsugak pa'y mait. Okay nga rod, Manong. Napananggayam ni Nana Cora? Napanakitsenda. Aywan, damag ko nga ijay Manila ti dimakalam. Wen Manong, ngam Ilocano ni nanang ko. Isong amok tagsao iti Iloco. Pudno ka di, adito'y kan ngagnaed? Wen Manong, kay kayat kon dito'y. Saan kan samot tan nga agpaspasyar iji ayan da Samara? Saanin? May mayat ijay ayan ni Ariana pagpasyarak. Tawan taning ti oras ko makisarita ken kuana. Ken makapasyar kami pa'y. Nukasta, ni Ariana ti ararmam ita? Kaayan ayat ko pa'y kit din Uy, nagdaras kamot tan anagaram? Wana, ta saan mat nga istrikto ni Nana Cora? Saan akasla iti ama ni Samara? Nukasta, imatras ka nga road. Gapo ta istrikto ti ama ni Samara. Kaslakastan, pare. Ariana, agkasartan. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wen, abay. Agdwa-dwa ka kadi a makikasar kanya? Saan mat? Amangan, no si kanto ti agbabawi, amangi kasar kanya. Pulos asanak tong agbabawi. O sige, agkasar tangarudan. Tata, awisan kayo kumakini Samara into nagkasar kami kini Ariana. Nukasta, agkasar kagaya main. Ay, sumot lagaya masinardengamon apasyaran ni Samara. Pasensya kayon, tata. Panagriknak ngamin kat awan mauray ko kini Samara. Ay, apay mat anak ko namtikas ta. Kat nun ako nakanyak ni Samara, asikat ti kayat na asungbatan. Awan sakit tinakam may. Ayos latamat, uray saan kayo ang nagkatuluyan. Maragsakan latamat ni Samara para kan ka.
Ta nakabiro kan iti katakunay na mo iti biyag. Agyaman ak tata. Ket namnamaak ti idadar ayon to iti kasarmi. Ita tanalpasan ti kasaryo. Sa dino ti kayat yo apagyanan. Iti balay yo Ariana, wano dito'y balay may. Dito ilatan, nanang. Jack kursonada ti ugali ni Auntie Cora. Apay mo't ako nam asaan mo akursonada. Bungangera. Ah, Kat namnamaak asaan kayo akas ka ni Auntie Cora, nanang. anya? Alangarod. Dito'y tanbalay ngagnaid. Amok nga yung slaan kininanang, no dito'y tangagnaid. Saan ka di, nanang? Ay katun apay kit din asaan? Awan ti madmadlaw mo iti asawam, Rafael. Awan mat, nanang. Apay aya. Kano nagsadod? Talamat maturog mo't ti araramidan na. Kasta aya. Siyak mo't amin ang ti agtrab-trabaho dito'y unag ti balay. Ay ket ibaon nyo Ay mabainak Amang istoryaan nanto mo't abongangera ak. Ay isumot lagayam ako na anaungod ni stepfather na. Ken bongangera ni Cora. Takas tamot gayam asadot. Ala, bayan nyo. Taikuyog kuntuman ama pa ni Jay Talon. Ala ka raw, tabarang masurwan mo't iti trabaho. Tangay awan matrabahom dito'y balay. Sumurot ka man kanya kay Jay Talon, bakit? Anya? Ay, masadutak, Rafael. Anya nga iti aramidak ijay. Katulungan na ka iti trabaho ijay. Jack, amo ti trabaho ijay. Isuro ka. Si kalaangan ti mapan ijay talon. Ay, hindi nakpagtrabahon, tamasadutak. Kayat ko, agyanak latan dito balay. Unay kan. Tulungam angarod ni nanang kadagiti trabaho na ditoy. Wunan. Basta Jack kayat ti sumurot kan ka ijay talon. Pare Rafael, awisan kayo inton kasarmi ka ni Samara. Ha? Kayat mo asawan? Napasungbat mo ni Samara? Kituin. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki, pare. Ay ket, kablawan ka angarod, pare Martin. Amom ka di pare. Kinuna ni Samara, asika kumati sungbatan na idi. Saan mo nga ibagaday ta, pare? Ha? Agsakit lang tinakam ko. Taapay mo't. Katadamat na pintas nga sawam. Sadut met. Anya? Wan pare, di na pa'y amot ti agtrabaho iti unag ti balay. Ay, ano sa mga rod pare? Taisukat nga rod ti kinayat mo. Anda ka no umay abagyo. Isong ay daras ko aburasan nagiti bunga ti mula kanatan. Sayang mat no mabagyo. Dintumot kayat ni Ariana ti tumulong. Tapno nabibiit ko maamalpas. Labsan ka pa, Manong. Ne, si kamot gayam Samara. Sa dino ti naggapuan? Kas makita mo't, Manong, adawit ko. Napan ko binuras ti bunga ti mula mi anatan. Tasayang numabagyo. Ti asawa mangay. Apay asaan nga isuti na pan nagburas ka dagita? Agsakit nga rod, Manong. Saan kon apinarwar ta kaasimat. Amangan no kumaro ti rikrik naan na. Kat, ti asawam ngay mat. Apay asaan na ka nga umay tulungan tapno nabibiit ka malpas nga agburas. Dahil tangarod ti parikot ko aning. Sadot tinasawak. Agbababawi ak ita. Si kalakuman tinasawak. Saanan ang mabalin nga isubli tinapalabas, Manong Rafael? Ano samlatan ti asawam, ta isukat nga rod ti kinayat mo? Uwen aading. Anya nga rod. Ngam no mabalin ko mga isubli tinapalabas. Si kakumati kayat ko nga agbalin nga asawak. Panagkunak.
Nasaysayaat no lumasin kayo iti asawa ma. Tapno amo na mo ti aggarawa. Saan kat asyak la akanayo nan ti patudunan na. Ketuen ang arod nanang. No isuti ko nayo. Ano usam nga isuro ti asawam? Ta isukat nga rod ti kinayat mo. Wen ananang. Jakmat mabalin nga ibabawi ti panagasawa mi. Sana balay. Adamot itid ko ada ka apagpatakderan niyaw. Agyamanak, nanang. Limasin kami nga rod iti asawak, Mr. Lonely. Ita, addan may isa nga anak mi. Medyo adamot nagbaliwanan ti asawak. Ngam no kumaro ti kinasadot na, masadot latang aggaraw. Awan mo ti maramida. Isuasaklatan ti mga ramid iti rumbeng nga aramiden na kuma. Tuy pagayam mo, Rafael. Agyamanak pagayam Rafael iti daytoy apakasaritaam. Ala, anusam, ta isumet ti pinilim. Saan mo lata asardengan adagdagan no kasta nga agsadot-sadot. Palagi pamlatta, anasken nga aggaget, ta para iti pagsayaatan ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Rafael at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.